iko naka kuwaya ko naka kuti ale mweneka kwatilimbi na abakofye ni pamulando wa muloka wa mwana wakwe. Kuli uyo imuna ine tuleka biro kwikatirirako. Abene izo wero bali mu busha yaponomba kabiri Lesa papo balingecho wale chunchutika akwete kabiri la ya nolimbi abalayati temulandu wanshiteyo mwapitamo assurance ichakumikoselesha ko chimbinichi inshita ilino kufika iyo nomba ndino kumipeka nisheka lubula uyuka lubula adino kuisa uyo akesa wa myinshira sheno kumikalire yenu eukesa miteka okumiteka kubusuma wa mikalire yenu iyo nishi na iyo ni assurance lesalela ya abantu bakwe kumusango wachikatika pantanshi iya mio yabo kinshifo kulanda pon kalubula ba mulaya okuti akesa monekela kukuwa fwabena Israel kukuleka nomba balungamikwe kukwikala kuwa mutende na kubulungami kukuleka bachindikelesa bwino omuyayaya nomba eyapatwa kisanga iyo twabelenga ayamashiwi ayakwalesa ayo tulemona mu chapter 6 ogo twachimona intanshi inganda ya kwalesa iliko ile inganda ya kwalesa iliko eyo Lesa kabumbo mwine aika eyo yakabumba Lesa mwine aika akonkere ko pempulolo kolwakwe abantu bakwe eyo nomba palicho pali umuntu mo ngo itomfire mu wonke wa kwalesa umwene ikipuna cha kwalesa icyachirondera mu kubengeshima kwachiko n'abakerubi nari mu baseraki bari kuriya kuchipuna nombiri rero n'ikishaje kipuna kubengeshima tuno musango wakipuna cine cha mulengo kututuma macha kutina maka mubiri yakwa eno mbalando kutira awe shuwa te tinkwani shoku muneki puna cha musango ikinyo wa lubana wa kowela okupika pa kumono wa mushiro ni ishitapali chimbi nafwa ero ligana isha nyamuli choku ilira kala ndokoti nendi mubi no kubibwandi ni pamulando wakutina ikala mu bantu abalubana mucishiro kuti ichalo to ikala mu bana chali lubana Mujita shimoshimo yona aliko munono ngana pita hapo chale nengo mutimo kwa kiasa no kumfo kuidisha na kumenso ya kwa Lesa ngana yaku Revelation 12 na umfa mumiulu baula sangala ni mwenyewe tumia ni celebration sana kwa tunapate kiko yali chichi chale ngeki sakana afumako nombali afumako kabili bamu tumakubantu ababa mu mubiri abashakosa so apora lefika mkoba kumwelesa namba nishi uwa mwaishi badikaba bwino washimwa tumine kuno kuri bashako sana ngama munekiria ikana bakwino kwa babako saba nanga pautinga tumo alwata ro ba makambo shinga aro ko bakoma mu ruko namba ifeta twakosa echalenga timbifye mungerereko haleluya amen kanisa mule conception Lesa sana haleluya uyu muntu ayilishanya kutira ndi muntu mubi inshiringi lyo kumune chipuna cha Lesa wa mweyo ero nombe byalela ndefyo tuberengeryo kuti kumoneke omuntu mo kuli bale bashingurike chipuna cha Lesa baye batapupuka eja isa ne kintu kimwe cha kuchira purify omweyo wa uyu muntu bachirondo berenge chera ekifumine mu muliro ero bamukumya pamiro mu aposo sede okutire byomo yandi yali lubana ekutira kanshi fwe bantu twalibala bipa mu mbera Yesu pantu kuli yowane twachumba balanda okutira iyo shukuru Yesu Kristo aishire pano charo ngo rubuto lwabapa mesonde abantu batebenwe ntiki okutire kye bengate mu rubuto kanshi nishimu charo kino mwamu nabane cyari bakontaminated nobubi pamulanga okutira pesa mbali akasuba pali kateka wamkiki nga kuti twawamya koke tunofine twikere muno wachako kya kantu akakuti kamoneka bwino ni nchirincho Lesa na kwikatirira pamulando wa icho ejo tatukabira na kutakisha nga winga shimikira abantu babiri batatu bayipera kuri Lesa ni nchitewe mumpa chite wakwalese wagomba mwipunda lyobe nga winga chite tinti kimonango te kwimba nangu nicho nsecho winga chite chakubula konono kumolwa kutakishisha ni nchitelesa na kwikatirira nga Lesa aleka koke omuntu nangu motakosa haleluya nomba diyo muntu balemu chitefi icho baleka bilapantanshi yakwe kumuwamya baleka byo kumuwana pantu na iliro bulanda okutira inendi muntu wakowela nomba iyo ndi muntu wakowela ele mumenso yandi na mona Lesa wa mweo na mona wa plamo wa kwa Israel kansi chachi na alafa conclusion yakwe na alafa ele ba mushisha kuti
kuti chabete na kulimwe ino mune umfwa ichebo cha mweo ilo limbi kuti chamiturumusha Yesu aishire kukufwaya no kupuzusha abantu ba elyo ngatwa chumva kuli John chapter 8 mashi twaberengere kufuma ku verse 1 okufika ndemuna na mu verse 26 tulesanga Yesu alelolenkana n'abayuda aleleba ati imwo bwatya bwenu mwatemwatya okupingula nako okupingula kwa buntunze ni nshati turerifa kuli ulyeno mayo uwo bena balete n'abatulula n'amabona abasenda yakuya mutoba iyo ni nshipanda nshyamyo shabo nabo bali na leko seleshaba bwana nyina ili ngisana na litemwa prison ministry tulana babwana nyina kula ku kifungo mukubira ku echebo no kukoselesheni tumashaba bwana nyina no mbalira bale ilishanya omfweni okulira kwa bwefe balirire kwene to papa sana mwe wabomfi pali kimwaisa lero no kutusansamusha kuli kyonse kye mwadusansamusha abantu bamo abayishire mumfe okuyishenya kwa balesa bali ku kifungo abantu bamo abayishire basoseriati imwe nango kuleise fika muleka bya no kupege ndifi kyonse okufuma ku chichi pantu iki muri bapondo elonga nikuliresa nishimwalika kwa nga bami kama ku kifungo ku buteko nakuliresa nishimwaka kwa so mwila ipenda ati muri bena Kristo imwe awe nisho umuntu alendire mbira nsoma nomba ine iyo nabakoselesha na leveli ati na mwisho okutira bamwaba muri imwe imilandu mwa kitire ya chepa sana okutire imilandu ishina abali fliko kombona mwamfu epoti ngote bamwa abantu emirandisho tukita mirandisha kuti balabenya bali ku kifungo emirandisho bakita shashalira nombona ngukire kyo olose lwa Lesa lulipo okufika na pali lelo icho Lesa lepo aya kuli imwe na kuli ine mutima wenu talekabira n'echuma chenu kukupusuka takawa kubika kona chuma kukupusuka lishwike byenu elilepo ayikwa eyo no mutima wenu pande chalembo kutira kumutima ngo omuntu atetekera alarungama ero kukanwa asosana sumina muri Yesu Kristo nishi apusuka bushekyo kibiri kuti wafirwa awe yo takuli no kulete ingombe takuli no kulete mbushi na ngwichi tekwe kiri cyonza kukuleka obubibobe bufumishiwe po awe kiresenda kyo kusosa kobe no mutima obe kibiri ke chapwa ngata ulanda uli kibulu mu mutima mwinyo omuntu alalanda Lesa ompa neshuri ya munda Chinjirefo okulanda po iyo yumunesu bamusangulula pantu aitera kukukabira okuti asangululwe eyo nomba amfa kumatu yakwe kuli umulimo ulekabira okubomba kuli umulimo nomba wakutyale yakatukwete ekutira nishi kuli Lesa icho atandika pantanshi yabwika shibuno icho Yesu aishiresha kipa Great Commission icho abantu bala bakofyeta kikwete na nchito bamubasoso no kusambirisha kuti omwina Kristo takikapa kuba omwina Kristo kameli alengo omunakwe umbi abo omwina Kristo nini ikituli pano nga tuleyeba tulibe na Kristo chena twachitagwino nombo okufika poko atikapo pakuti tube qualified yo kuba na Kristo gwino kanolibyane fwe twalengo omuntu umbi abo omwina Kristo necho ekufwaya kwa Lesa tafwaya abantu kuti bakayikukuloba pampipya pekanye jako nawira kwa mapange ya kwachiwa fikali omuliro wa muyayaya kansho kwa Lesa kwa kuti abantu bayikukupusuka ekufwa kwa Lesa nomba ili Lesa lepanga no kukwate okupekanya kwa kuti abantu bayikukupusuka omulwani alafurunganya ama programs ayo ya kwa Lesa ya kuti abantu bayi mungu mono omweo nomba echichebwe to Lesa ako ngeshe kukuleta Yesu kuno twamfuati nani uwo twalatuma nani uwo alaya okuli umulimo edo Isaya soso kutira monenine ntumeni chiche Isaya chita ichakubalira potulesa mbira Ukwishiba Icine no kubombela Lesa nga twachirumurula membe ediline nga yachira ngo musepela uwa muri Yesu nomba nicho kuli nabashirise pela bali pano abale kutika ko nomba kulina kwatibye nabale pora tete kiebo Yesu imisepeleti ndio mkofetele bapera kwa kiyo kia misepela that's when she ran yamuna baeru dana bana makombera bali pantu misepela shirikono nomba ndiye mukoselesha okutira nge misepela muleka biro Ukwishiba Icine panta nshya Ukwishiba Icine target kubombela Lesa eyo nga mwabombela Lesa na utakamileke poke pantu nomba mwabange chibombelo ngatu ya kwa Lesa kukulekeresha Lesa kamirambula
Munenyipi abangeri mu myolo babomba obushiku n'obwacana ngo kuleta bwira babomba eshita yonse okuyimbira wa mushiro twachumva olimbo baleyimba wa mushiro nango batitefyo takwaba kwekirambu ikiri kyonse wapeganishisha awe nani mwatwakulya fyo twalinga in appreciation yakyo batitoto babapera ayo mashuiti mwasanga mu irumbo 78 okuti ba malaika nabo balalya ekyo betulelanda kushimwa alishwa kutila Lesa limpeganishisha ikirambu ichakamupera nga twayishira mu kyalo kyesu ekya Zambia pabushiku bwitwa 24 October bakateka mu programs yabo barapekanya amashina y'abantu bamo abe twa freedom fighters bali abalwishishe sana obuntu ngokuti ikyalo kino kifume mu maka y'abamu isabangereshi kubushabura batekera abapyashireso ile balepta mu records ero babeta chite tulebe pa 24 October mukese ku State House awe tule munako bale bapera kono to paper tuli amule munaka twato paper fie ngabaya isula ndemi yona ntibala mukusimaira bantu mulaba ko kusalula mulya ngakuti omuntu ubola afika kukulambula omuntu munakwe nokusansamuka omunako asansamuka pakirambo kintu apokerera pamulandu nekyo atitire nga kyayisa kuli Lesa ili akalinga okuti engalambula abantu kikaba kirambo kyashana balemba okutira batupalire, that is Ephesians chapter 1 verse 3. Lesa atupalire amapalo ya moyene na Yesu Kristo ni shipano esonde tapala bako ndeko mumfa mashui. Lesa atupalire amapalo ya moyene na Yesu Kristo ni shipano esonde tapala bako nomba nifi ipalo talibomba iyo bapalire tapali kyakitire mwibugisha mashuwa ya bakuli kuli Genesis oko Isaac mwana Abraham ayeberi omwana wakwe Esau kutira kabiye mumpanga wipa ya kanama nga waipa ya kanama ebyo kalete ukepike bwino nga waleta njisenge eyo nala kupala mboyi mwana wakwikwatiro wapanganda nichite mupale kenga wishi ipalo talibomba bwino pabulecho titire kanshi musanga umwine nangolesa ali tupalire muri shikulipo Yesu Kristo okutendekera ko nomwine shikulipo Yesu Kristo pakubentro ya kintu kyonse kabiri okuba umwisiro wa bulesa bamwe bati tatontonkenyo kuti okulingana Lesa kyakusompola nombati tire kintu kimo aishire isangulo wafye ekutibye Yesu amwene opportunity abantu babikya nomba kuleka ndokubalubula okubakususha icho kine Yesu aliteminwe tetimparwe tekuli Lesa awe kanona kitapo kimo ero Yesu aishire tofuila ekuti umusango mwine nangunine nga muleka biroko pyane palo ili akwa Yesu Kristo ibyo batupalire iyo pano esonde tapala bako ibyo palo bichi hanging until you do something. Eyo ngatwa muri Ephesians 2 verse 10 pale mbwati tuli kibumbwa kya kwa Lesa abalengerwe muri Yesu Kristo kokubombe emirimo y'ensuma iyo shikulu apekanishishe libera okuti pampere yanshita emotwende meaning ba China ili bapanga emisebo tumonenta nshi bapanga madrenage icho wale pangira madrenage nishi wale pekanya okuti iyo bakesa bika manenekera pamuro nishi ile mfula ikala ituruka no kuya madrenage ero nemfula nayo nga yaiturukira madrenage ikala ya kuya kuli slope mumana ukalamba iki wala pekanishisha limo amenshi nga kwaliba ikipasho chakunakira amenshi na salt ebintu kimo ikyawa mamuchipasho chakunakira amenshi yo mwaitira yalefwaya nangu tayalefwaya mulefwaya nangu tamulefwaya yeturukiro kuli slope eko yaya mumano yaya ko yeshibati oku eko yumumana eko twala sangame ishiya nesu meaning nga bapanga madrenage ba China bapangira okuti emukesa mukopole na amenshi kokuleka imisebo shikalao nauka noko yakalalola niu ni shiba tulelanda ati imwena ine tatulabako muri lelo kuli ayo maparo ayo Lesa tupekanishishe ninshi Lesa tupekanishishe na assignments ayo tukesa kwata pantanshi ya kumoneka mumubiri kira umo wa mukatikeso afiria kwate vindu kumwecha kutyale kita muri Yesu Kristo tamwa matambazi nango amarumbazi awe muri Yesu Kristo each and everyone ni participant bonsala li muri Yesu Kristo afira kwate chakaniko chala kwate kirundwa kya kumubiri takuli kirundwa kumubiri nango kachepa shanya kalundwa nango kakula shanya takuli akalundwa kachabe ako mwalaye bati akakalundwa nango nakafunya ko takakwete njito
tipale pya banyine fwe dikine pya kukopa kopye pya kutikire kumagwanda waodi nga bamuno omuntu mukalale tunatutikana kumishi na pita pantu pamo na sanga shivampe ulebomba non tureza teni nashita eli alekuse nkopesha kwa na mayo naona na mayo na kapanoko na shivata na hindi na tetesika ndole keshio awe na bashibatire alekuse nkopya alekuse ngemirobo na babwesha na tuwe chaya kushichinka kuti chakutikechi mwenshi batinkope eshirenga sensitivity yali nso mulimo wankope shireka sensitivity yali nso okushirisha omuntu ukuthi wafa bakutoba nangu bakulasana iki. That's why mukasanga iyo bapanga omuntu kuti balamulasana iki temuli nso inkope shalanda putuka wafa as a result bamulasa panshi yali nso nangu pamulu wali nso ichalenge ekyo ni inkope shalebe nso ati putuka ejo mwaya akola tumwafimoneke okukirisha nga ma organs ikirundwa ikyaba mukati ka mubiri kishimoneka ekibomba pamaka kubumibwa muntu ikirundwa kimoneka panze ya muntu kirabomba nomba panono ikyaba kubumibwa muntu sana kyali kisamata kimoneka numba kinsheko kulanda po tulelanda pamutanga wakutira onso wa mulifwe wa mulimo mukinso kya Lesa ikyo kumubiri takuli kirundwa ikyo mwalala ndakwa ikita kikwetenkiso nekita kikwetenkiso nekita kikwetenkiso kyonse Lesa abikako kya mulimo ero kukwafwana ikirundwa kimote mubiri ikirundwa kibiri te mubiri ikirundwa kitatu te mubiri kyonse kine kirundwa kimotimo kukumbingana ero kipanga omubiri wa muntu kanchishi ndepo kulanda po ndezo sokutira ibyo yimunesu amfo bwite nanya letu ila kuli mulimo wotulepa yokubomba ena mukuyitelesha asoseriati monenine nisha asoseriati monenine pakubalira po namone chinso cha Lesa namone chipuna cha Lesa mchekatu waishire kuno okufumana ni Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, lero Friday muchishiringi shope chonse na mashu yonsabo mchima Lesa baada itira kumitima Yesu tatumwene chipuna cha kwa shikuru pantansha mensa Yesu nga kudita tumwene nishiku papafye efyo muntu moba twalongene kula kumigoja pele ya shakinga tabasumire nde papafye muntu weli ashuye Hallelujah. Kulela ndokutila paya twatendekere okumva amashu ya Lesa bushe tamula umva Yesu ale misosha tamula mono bukata bwa Yesu ngomwana wa fyalwa eka kuli wishi tamula mono musango wako pula ni kwa kutira atebenwe cyalo kino tageko kuti cyalo kiye kukuloba aisho kuti atuchurire ngate icyo ngatwalino kuya kumala bo panto asosere kuri pito kutira iyo bapose satana Lesa pesonde aishire mu makaya kalamba kwa tininkuba inkube kuchakalumba akalumba nga kapone na panga ndanchimunako keshapya na malaika ma transforma yala de pauka ekalumba nomba echo Yesu apasha nyako iyo satana Lesa pesonde amuleke kwati ninkuba eja mapanja kwete yakumiera bonse okuti muleya na mtumu mulongengano eli aibati na lipepere Yesu na lipepere okuti kisetekero cha uletetekera chiperera alesonda pita mini idepe kwa Yesu apepere kuti lyakumana omweyo wenu kuti lyakumana omweyo wanje nga mwalatetekera mu mashu ya kwa Yesu no kwikalira mu mashu ya kwa Yesu then mwalaba basambi ba kwa Yesu icine panuma ya kwa basambi ba kwa Yesu icine so minisheni ichegwa cha kwa Lesa chimishishe chimiwamye ngeke Yesaya asosere ngachani wamya eyo nomba muberede okuya mu mulimo uwo Lesa leta bilo kutimuye mubombe ngakuti kwa mulimo wa number 1 uwo Yesu alepo okuti mubombe asoseriati kalengenya bapa mesonde okuti bali abasambi bandi ekuti Yesu aleku lolu kutapa mesonde asoseri okutira ndeku lolu kutapa mesonde nempongolo shakumbo tashakalwanshe eli mukubika sigini chatire mpanga shandi shumfwa kuishiwili
nalishishiba era kabiri na empera kulisheni omweyo wa muyaya omfwe nishugukosa nanguimo mumpanga shandita ya kalube nanguimo mumpanga shandita ya kalube pantu wa shimpera tata apula mopa bantu bonse mwe bantu bakwalesa ushemuli bamumpanga shakwa Yesu atemwa yo ushemuli bakwa Yesu cine atemwa yo nga muli bakwa Yesu alekabira iyo mwalaya muyerenga ko muntumo okuba omusambi wa kwa Yesu alekabira mule iwashako kila kinachime tusaka mane mibiri Yesu kuno atulesa mbeshitana kubame shiyali nimbwe mu kibemba chimbi kanishuwa kabira ke aya asamba uwa kabira ke aya asamba chishi tulesa sambira pantu pesa mbali akasuba uyu mubiri ulalamba ekutanisha kireso sobutira nalimo mairo mwalibifya nalimo dira mwalesa kuno mwalipona mu mutima mwanaka icyo Yesu tatusaka nene kikuruke mukasuba kano mwimbe noko sobutira ndeka byo kuwama mweshikulu ngwamyeni iki akale nishinakia tupire ni umwana wa kuntanshi ekyo po asoseriati ndebiko mutima wangi pakwishirisha shikulu na pakuti mwishirishe ndera bakwetya kunuma nokutontamezo ya ndikuntanshi okukatokorolo obukatarwa kwa shikulu obo muntu nangu moteta londole kuri capacity ya buntu ndemwe banga mwaperweko kyaka window binoculars camera ye mwena patalisana eba myiba lengere niko ke mumuru wan mumoneko Yesu aikala obuchinda n'ikyeto Yesu aikala ebyo tu mumoneko icyo Yesu apekanisha abantu abakapusuka icyo Yesu apekanisha abantu ndebe abantu amabapita kono cyalo barishuka bali abo na Paul uwali Sauli alishukire pabashuka pandushani ena akiri mu mubiri akiyale bombera Lesa pano cyalo bamusendere mu mupashi no kuyabulanga inkamesha atyo kulondola mu myolo icyakutinga mwamfire kubena Roma 8 arela ndati ayamachushi tulepita mu palilelo tete yabe compared to obukankano obukata obukasokololo buchiku Yesu akamoneka numa bukasokololo shani apekanisha bashira abakamone pusukilo pabulandu nepya kisike ku cross Ngoje musepera ukweteke kiparangasa pye kitonturukira no mali kitena okwata apepa kwima waimana upena kintu twela ndapo panto muntu ngapena alabani controllable nga mwamfate okupena definition ya kupena ekutira okukwata boundary ya weka apa buloyi nga interfere kupena nga mwasange shiru ila tulika amasaka nga yatulika amasaka kirakiranga ati apanipa myandi piribulo omuntu kyo mutunturu tayapitepo nangwishiru tabiripo aleshibo omuntu ati apapeka leshibo nishichi ndera ndapo ngo mupashi wa mushiro waisa mulimwe tawakamile byokula pontera abantu awe lero kamile ngo kuba royo kuchinzo cha kwalesa kukufikirisha chonse teresa lemwe bo kuti mukitemu kachita nga Yesu amyega ati kafweni ulyomukoti omfwene tinabere bisepera shine nuko nalelongana na kyoko fumalero na aleka mwirangi tako pantu pamyaka 10 mulengitaki amasambiro akanwa akalakura nombanga kalekwesa na panshi pamulando amasambiro nombanshire mona mulelunduruka iyo so icyo ndekabira mutendeke okulange ekisabwa kishinka abantu barasambirira Etino manatendeke okubafa twaisura ministry ku hospital twaisura ministry ku masales ku police twaisura na ministry iya kwa ito hospitality mumushi twalele mbalisi yabakote banakuruchite ine winyo kwenda nemisepela twaye kunganda kwa kwana kurukako tyako ukuyingira mu nganda akamusebo kyo mupita amakasa ya kwana kuru mule kati mwali bo muntu omwashala mwali badasi ya kutiresa ngati no kupanga omuntu erukungwenga bomcha kukupangira mu muntu nomba nshikyo uyu muntu alikosa panganda ya kwalisa kapapita abantu nangubamo mwe bantu bombereresa kwa lefilambo mbatu hakana iwe walambo kukyanga munganda iwe walambo kuwasha iwe walambo kuseba panse iwe kuipika eyo ine nakulaisha na nakulu awe tuleisha na tunze kwa firaki ine no tukope kwa mukabuku tuleisha nga hapana hapa uwa chila pyanga apuisha uwa chila washa apuisha uwa chila sewa na wapuisha no wapuipika na wapuisha no mbani lanchi bani ilo tuwaleta nomba tuwatende kwa okuja okubika kwepepo nakuluwai maalashana nga mwajitecho bane eli atakoteka bakoteka inyama bokona akafukamati mwebana desale ni pala aba bepo ya mota tukabira no kuyapepa ndemwe becha cine ama bepo ya mota tukabira no kuyapepa ikikabirwa kuli practical
Mubwina Kristo mwa practical bane. Apa shiricho lekita, ubwina Kristo kula kana kufitinga. Nga mwamfati abena Kristo aba afese kyaba yinikwati abena Kristo nicho bale kitecho Kristo achitire. Nga mwasanga omuntu nagulisha mwala museka. Nga mwamusanga omuntu alechula yabali topic no rwimbo mwashika. Eba mbecho mulechulira tamwafya. Kusherwimbo lolo kwimba muchecho. So twalanda po mubiti twalanda okutira kuno konse uko batwitire ku nkambi kuba kyashwe so bakishindika na kuli twebonse omuntu okalamba wali wakuti tufike pa Ukwishiba Icine n'ekine ni Yesu ekuti kyonse kinga bako mubikashibweno pako balamule kutika kuli Yesu mira kutika ku bantu tatuletia tususha bakyasha batufyala mukikyalirwa n'abakwata ro na Bible yalisumishako iki kyalirwe kine katinisambisha kanshwali bakwese kulimo ile tusambira mukikyalirwa nombanga yiki kyantambire bishirano kyena kikamirengo gwakya intambikyo shaba kitita promote umwenso elo no busha mukatika bantunse nga mwamfati ikishirano nifiri abate ya bola mwali wo muntu mo obeta captain ola muntu ala kwata badge iyo balemba kosi ila badge nga bamupanda ale 10 panse ala vula apelo munakwe nomba kijandene ate kuwina awe atitwachikwata badge ya sina tuwina kirachishira no fie deni chakomka po olutambi kuyalongana pasenta jirata mula serula elo mwatende ko kuwedi ngamaboko lero tuleba wina baneti okwata kuli kuwina lutambi chemule tinya kyaba lero pakoti bompe kwa mwenso kale pakwati nekakote yamone kwati muli timu sana ikyote kuwina nintambi kyabera ko kyokutinya abantu kyapwa batinga yaisa background na tuserule ni fight goes muli face yafu no mwachira kurumange shibamingisha. Hallelujah. So kishina mukosere shako muchunguro chisuma na mwewa utira tamuni bachare bane mwalishitwa kumutengo tamuni bachare mwashikirwe kumutengo omutengo nao uwa mulopa wa mwana wa mpanga uwa bulakalema mumulopa wakwa Yesu tamwali lubembu amubo lubembu nga satana ali wina chonde mwewa mumfikishe mumulopa wakwa Yesu tamwali lubembu. That's why infwa iyo ya ikeke Yesu afwa yambo kusecha mumili wakwa Yesu kuti ishini ne Yesu kuti na kusanga apa walibembuka infwa yasanga okuti Yesu tabembu ikepo nomba kwikatira shani ushabembu ikepo infwa ya lekako nangu ni hospital ngo muntu munene bamwita kakumfa alafwa ngemfa yaleka ko mukasango watifwa aima ifo kila chitika. So info yatililo kuseka Yesu pantu ali murungami wabalungani okuchula konsekura turemo na pa cross kutira atuwa mishishenshira panu mayako tuwa mishishenshira kabili atupere ko twako chitakukuleka pa kulekeresha eja katulambule Yesu namute emwashikolo wandi chibwe chamba chande omo oposo shekatula walo seka mwimbi ate ilio tu kamo mono lo melwenu navenu bani no koba okoane mwete kapundisha pasha anya bueno mweso mwe mwaringo kolo ombalewa Lesa musuma
Shukuru amugake kabiri mupale. Ifwe bali kuno bane tuli bantu nse ababumbwa mukunaka. Ichebo twale sosa tatukwete makaya kushinda ila twabika na maguru mu mitima yenu panto tuli bantu nse. Lero chaumo mukatikeno okupokerera nango okuposa. But one day ichi chebo chikapela count ati mwali mfuile. Iyo mwebele mukaiseka mukaya muliro nango mukapelwa ensambu nokuya mubufumo bwa Lesa. Ichi kati tami pintu mulepokere chebo cha kwa Yesu. Ishibeni Icine chikamulenga abantungwa. Mubombele Lesa kuchiri urubuto. Shukuru wa mwafwe chinera kwe chindikwe. Amen.